što kažu suci, naša je, uzeli smo loptu i sada jurimo prema naprijed. Pogodio je gredu Manherc, napad za Hrvatsku, Žuvela je kod lopte, juri Žuvela prema mađarskom golu, Žuvela protiv Vogela, Peterac, bravo za Žuvelu. Kakva sada solo dionica Marka Žuvele. Dogodilo se i prije par onih stvari, sjetimo se kontra sam ispred gola, prečka, Zalanki, Fula, cijeli gol. Uspjeli smo dobiti Peterac preko kontre i Fatovića, a vidimo još jednom i tu fizičku spremu koja je na vrhunskoj razini i vučemo još jednu kontru. Marinić Kragić, još jednom Marinić Kragić Hrvatsku odvodi na +2, 2:07 do kraja utakmice. Napokon smo evo malo pobjegli tim Mađarima, imali smo nekoliko situacija, nekoliko akcija, nekoliko napade. Zalanke na njega pazi Fatović, priskače mu u pomoć Bukić koji se sada povlači prema Nađu. Spuštanje na 2 metra i isključenje suđeno je. Igrač više za Mađarsku. Zalanki, Manherc, Janšik. Ponovno ide lopta na desnu stranu za Zalankija. Dugo drži Zalanki pa Manherc, Janšik brani Bijač. 1:37 do kraja utakmice, imamo +2 i loptu, samo polako i pametno. Imamo i kontru, vidi to Žuvela, Bukić, ništa. Kakva sada prilika za Bukića. Imamo 2 razlike, ide vrijeme, ostala su 3 napada, 2 njihova, 1 naš, obranice u jednome i to je to. Imali smo već loptu ovdje nakon ove kontra, ali nema veze. Imamo i dalje tih +2, 1:10 do kraja utakmice. Zalanki. I kontrafaul je suđen. Polako samo napad do posljednje sekunde i cijela Spaladium Arena je sada na nogama. Trese se, uče naš napad. Žuvela, jasno, ne žuri nam se nigdje. Bukić je ostao bez kapice. Biljaka. Stavlja loptu Biljaka, potrošili smo svojih 30 sekundi, ostalo je do kraja utakmice 35 sekundi i onda nam se ovo ne smije dogoditi. Ne smije nam se ovakve stvari dogoditi. Brani sada Bijač, ali bit će Peterac za Mađarsku. Poludio je sada tamo Ivica Tucak. Imamo sve. Sve imamo, mir, trebali smo samo obraniti se, okej. Vratit se, smirit glave, odigrat kako treba, kako god prođe ovaj Peterac. 32 sekunde su do kraja, imamo naših 30, raširi cijeli napad, njima će ostati 2 i obranit se. Nakon 2 Peterca koje je izveo Manherc, sada će novi izvođač kod Mađara biti kapetan Janšik. Evo i naše klupe gdje razgovara Rumunju Adrian Aleksandrescu sa Ivicom Tuckom. Dugo sada sve ovo traje. 32 sekunde do kraja utakmice. Peterac za Mađarsku, Hrvatska ima 10:8. Evo sada napokon i lopte u bazenu, sve je spremno za
za Peterac, Janšik protiv Bijača. Bijač je bio na toj lopti, ali nije uspio obraniti. Pročitao je stranu naš vratar. 10-9. 32 sekunde do kraja. Imamo cijeli napad. 30 sekundi. Dvije će im ostati za napad i to je to. Možda ćemo i pustiti ranije loptu, ali vidimo, raširit ćemo se po terenu. Važno je i kad ta lopta im dođe da je bacimo što bliže njihovom golu u toj 30. sekundi. Treba se i otvarati, pomoć u predaji lopte. Treba igrati napad aktivno. Juri Marinić-Kragić, lovi ga Zalanki. Zadržat loptu, otvarat se. I ovdje čuje se tamo sada isključenje i 20. Imamo igrača više imamo. isključenje za Mađare. Ljuti se Žolt Varga. Još ćemo malo pričekati da vidimo što se ovdje zapravo dogodilo. Time out je pozvao mađarski izbornik, mađarska klupa. A nismo dobili. Ponovno to sve dugo traje, ali nastavila se utakmica. Harkov kod lopte. Prekršaj nad Žuvelom napravio Konarik. Žuvela prebacuje loptu do Bukića. Žuvela okreće Konarika. Kraj našeg napada i 1-7 ostalo je do kraja utakmice. Vrijeme! Prema našem golu Kupito Bijači. Hrvatska je europski prvak. Hrvatska je osvojila drugi naslov europskog prvaka. Može početi fešta ovdje u Splitu. Hrvatska je pobjedila Mađarsku 10-9. Neka gori, neka se raduju svi. Ovo je velika pobjeda ove reprezentacije, svaka čast. Dečki, cijeli turnir ostavili su sve što imaju. Dali su se za ovaj turnir, nisu puno njih vjerovali, izdizali su se iz utakmice u utakmicu. Neka slave, neka Tucak slavi, cijeli savez. Ovo je pobjeda ovih dečki i cijele Hrvatske. Svega je bilo u ovoj utakmici, poštovani gledatelji, drama i ovdje u ovom finalu, ali to smo i očekivali. Očekivali smo sretni završetak, dobili smo sretni završetak i evo počela je pjesma u Spaladium areni. Mi smo prvaci. Cijeli stručni stožer Hrvatske je u bazenu, pokraj nas je i Pero Kuterovac koji je na fenomenalan način pripremio ove naše momke. Vidjeli ste Žuvelu koji je otplivao onu kontru praktički od našeg do protivničkog gola, izborio Peterac i uspjeli smo napraviti, pa možemo slobodno reći, čudo. Malo tko je vjerovao da nakon tih svih silnih odlazaka velikana,